Nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ wa JM Kariuki Ol Kalou nĩkuo mũthuthuria wa mĩĩrĩ wa thirikari Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu aratabanĩirie ũthuthuria wa mwĩrĩ wa George Kĩhĩa, mũrutani mũhurũku wĩra ũrĩa wakuire arĩ moko-inĩ ma borithi wa kana kiumia gĩthiru. Ũthuthuria ũcio ũkĩonania akuire kumana na thĩna wa ngoro. Wakati tumechunguza outside hatujapata injury yoyote. That is on inspection. Hata wakati tumekata hatujaona injury yoyote. Sasa wakati tumeingia ndani tumeona marehemu alikuwa na shida ya heart. Heart ilikuwa imekuwa enlarged, imekuwa kubwa, enlargement kama alikuwa na hypertension. Alikuwa na shida ya kidney ambayo kilikuwa kimeanza kucontract. Alafu kitu ile ingine tunapata kulikuwa na bruise katika heart ambayo ilionyeshana ya kwamba alikuwa na heart attack. So wakati alianza kusikia uchungu wa kifua ni hiyo alikuwa amepatwa na ischemia ya heart. Alafu probably after that akapatwa na arrhythmias na akacollapse. So amekufa kwa sababu ya circulatory failure, ni kwa sababu ya heart attack. Nĩ ũthuthuria ũrekirwo mbere ya andũ a bamĩrĩ, maabithaa ũtuĩria DCI o hamwe na ateteri a ihoto cia mũingĩ. Andũ a bamĩrĩ makiuga nĩ maiganĩire na ũthuthuria ũcio. Na kiini cha kifo tumeweza kuelewa, mioyo yetu imekubali matokeo ambayo daktari ametueleza tukiwa pale. So familia haina lingine ila kuendelea na kumlaza mwenzetu. Afithaa kuma kĩama gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ Imulu David Western Kuria augĩte ũthuthuria ũcio no nginya ũngĩrekirwo nĩguo gũthengia nganja ya kĩrĩa gĩacũngĩrĩire gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũcio, kuona ciĩko cia andũ gũkua marĩ moko-inĩ ma borithi cirĩ kuongerereka mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Na tulikuwa tumekuja kufanya postmortem ili tuweze kuestablish ni nini iliweza kusababisha kifo cha Mr. Kirathe. Postmortem tulikuwa na officers kutoka IPOA, tumekuwa na officers kutoka kwa ofisi ya DCI mwenyewe na mdogo wake walikuwa kwa hapa, na tumekuwa pia na officer wa scene of crime. Kĩhĩa aikĩtio ngono thutha wa kwĩrĩkana ngari yake yarĩ na kaba ya ngungo ya insurance, na thutha wa ũrĩa wamũgatĩire kaba ĩyo gũikio ngono, Kĩhĩa acokire akĩrwara arĩ thero na agĩkua thutha wa gũkinyio thibitarĩ-inĩ wa Mĩrangi-inĩ. Inasemekana mzee alianza kuumwa na chest pain na akarudi dakika kidogo akacollapse, na tumeona ya kwamba kulingana na record waliweza hata polisi kumpeleka hospitali Mĩrangi Health Center, lakini baada ya kufika hapo akaweza kuaga. Kwa hivyo tulikuwa na wasiwasi ya kwamba ni nini iliweza kuhappen, lakini kulingana na postmortem ile imefanywa hata sisi watu wa human rights tumetosheka na ile report ambayo imetolewa na daktari. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.